program n'obuhingi n'oburisa kandi itwe team nikwe twatahamu tuti iwe murungi ogumire noreba TV West ninkusiima nokoresha amani munonga kushanga ngu notekaho obwire bwawe ogira tukantekaho TV West nshitamomo omunju yanje ndebe TV West ekyeriyo netuhereza program egi neba nekwegesa ahapi kuhinga no kurisa na buri kintu cyona ekyo kwenda kwega ahabikwatire no kuhinga no kurisa no kwongera omutindo aha bintu byone byo kuba ohingire ningorisize ahaka yawe mwene rizoba nkakoraganise Sunday yahwire ngo ntwija kweyongera yona iga easily ari kutushoborera ahandeberera yo mwani Sunday yahwire tukaba tumwine ari kutushoborera kutankira ha Mother Garden hamwe na nursery bed mwene hatwamwe yongera na ija kwa natushoborera ahandeberera yo mwani ogwo gutwiha nursery bed tukija tukahinga ekina oshemekwa no tembe kiri kwingana ki acres woine ekemwe oshemekwa no tekamu ebiti biri kwingana ki wabyara ndyara ya Brazilian style na nembyara yito ya burijo nebitichi ebyoshemekwa no teka eka yawe ejo eyo kuboyina haka mbwenu tambura nanye tugomize muna iga easily hari kutushoborera aha kureberera hamwe n'empinga yo mwani program eji ne kushikibwaho aba crop champion bino rezo runji orwo kuteka aha mababege bihingwa byawe bikabereshera kurunji bikarabya kurunji bikakuhereza enjoma nunji mbwenu wabano yenda orwezo runji iweye kwate aba crop champion nibija kuhereza echotura no yenda echotura no yogomba kurugo misiri yabandi eyo twire norane enyirra iwe waheza kurukoresa echo cyenyine cyo twire noreba hero noja kuchitunga omusara gwawe katutambure na iga easily arugumiza muna program yo kutwegesa aha kuhinga mani echo kitanaheza kuchibyara nija nachereberanta na tamubi jumisa chitinkumanya bano muteka mwe birisa obato kutambirisa konka nyende ndeberera yagwe hata naheza kuchibyara endeberera yagwe kuhika aha kusharura nshimekwa ninchereberanta waiza kuteka amasho mu China ecyamani cyora yambe aha mwani kure ngutugwaza ho mwata omwata ngunyara omwani ore gwatukura leka ngomwa omwani gwa utugwaza mu mwata kandi obumburungi yariraho aha China na nendimiro yona bwaiza kushika higuru yona jarire then amezi munana ogwiniki nguza kwa gwakize futivire necweka ogwiniki then weza gwinika guzare byana wo hingire eje yite ya burijo 10 ogusigire byana bishatu aharibena minimum bishatu maximum bebena then twatuhingire mpinga ya Brazil nduza kwinikaho kake tufune byana bibiri kugira ngo gwakwatire nifuti 3 ahari 10 msige byana bibiri kimwe kizaye kindi kiza omuri space twasire 10 tukwengera kugira ngo bibe byingi twende byana bibiri so nchange kiti kine byana bibiri aho no yino musiri gwawe rukumanya ngo buri kiti akake nziza kwebafu ebafu omyaka 5 ebafu yo mwana mubisi eri mukiri 15 nene kwa 3.57 kilograms za FHU yarengireho kirina no ngura buri kiti omyaka 5 kwebafu yawe no herezaho no wagigahara seshindu kwetaga munonga hamwani no kurebeka ngo mwana tugwaza mu mwata kandi ko naza gubyara nagutekamu amasha kandi nagwara tine kindi kwetaga umukurebera romani umukurebera romani gweza kwikahiguru okuhagurra tukwera ngo guzike ushanga utaguhagure gwine byana byinshi no guhagurra mwene cyamana omwata oguhagurra nano okugurisiriza no gukurisiriza akire kirisa nkamasha nshiragabara umwaka gumane cweka ndatigahwamo tutange kufuna ekindi cyo kuri kandi wakoze setup emyezi mukaga tano reka ngwatama ekindi kirisa ati wakoze sebibiti byekijungu amyezi mukaga notanga gukora kikonje ekindi kirisa abandi gwaiza kukura ntwenda gurabye tutanga ko sebirisa bya yara ati kugira ngo amasha gine nanka kuchira nitrogen nyingi kusinga biri kandi bya biri balance ngasha NPK erimwe birisa byo ne nitrogen potassium na phosphorus so shanga ntukosa za NPK kugira ngo fune bibirisa byo na balance ingire tufune nanka urushoma rw'amani yirde zamani nco nibyo management yo mwana nane ekindi ebunda ngwenda mu ibunda imitumba shanga harimo imitumba ebitoma kugira ngo ebitoma tukije twabicendeza bakanga kureta obukoko obukufumura obutaji bw'omwani shanga akataji ko mwani bwakafumura kayoma so twabicendeza
na no kusprayingamu akabazi kake kake so wori organic to kusprayinga. Ogo mwana kurgachi tukuza hagundi empinga yito ya burijo nsheme kwa ninsaga ho mwanya gurkwingana shi kurgachi tukuzakina nakigambire ncyenda futi 10 hari 10 ngora kinike kikazare byana bina dene ya Brazilian ishatu ahari 10. So twahinga mwana gwitu twagureberera twahika aha kusharura ninjuma cyinshi mekwa ninsharura umusar gwanje mbwe nwana ndafuna umwana murungi kandi gukuremera sharura enjume yatukura ndugeta rushagama washara rushagama nukushanga umwana gutahohire ukashanga umwana gwine na captes mwene wagunuka ni wari twereka ngo ahabanikira umwana na wagusa ukashanga gwine kaki yenyini ozi kushanga wateka ebya green ebitakwikiriza ushanga inside matari munjuma wabura na outturn tukaina shirime umwana mwingi kabagusa kanga kurugama nusho kushangira abantu nda complaining. Ogo mwana twagushora maji twija twaguteka hambuga nagwanaka ningwana kanta habo kwa twinanya nakasta kushana yeno wija kana ko mwitaka yeno wija kagutomiza kagozi akagushuburro mwakanaka kandi hino wija akana kantundo bari ogo mwana okwenda ngusagara ha mutindo nshime kwa ningwana kanta umwana kusigara ha mutindo abaroko first ugwanika hantundo bari ogo mwitaka no wagutekamu oburwire obukura ngo za kansa no zukurugana iki umoshange enkoko zaguniyamu embuzi zaguniyamu so gutakora ki no wagomba guhita mutindo entundu bari cyo kubanza kandi yagoze akagunyubura ukano naye yongera class na cap test yari kurugamo neriye yamani munonga kandi ine nabako solar dryers abakora za solar dryers bakaguteka umusora kandi ubwo nugubagurije tugwaza mukahumpo mureke ngo mane abinja binkweshengereza umwana guruma kahumpo umwana guruma kahumpo ngurwaza so kugira ngo niyo abona bajya gutinyenda yagumye to kumenya ncyakara horaze kutayaya bakakomwana ukagunyu zose kwegera ritema twanuko mwana ntundubare twata kubasa za solar dryers ri expensive tugwandika ntundubare turengu twagara umwana mutindo nitwaza umukatare kensi yona na nebeye yongere ngato nsingambira muntu ajya takushimanya ngo kwa yanikirege ngo mwana gwa Uganda bayeza gukunda ebe yitu ne yongera cyangwa mwana gutanzwe muntu aragumene cweka turi yamitwarebere ne cweka. Ndiyo kwa ndiyo nindeba program nahura nagire cyetengo cyo kugira ngo ntandike kuhinga mwana nteka ngo ninza kubugana bizubuki omukuhinga mwana ati ngamba abaheji ba program abareba program eji ebizubu ebyo kuza kubona omukuhinga mwani icyo kubanza wo gwiro wanje mother garden yanje ningesiga icyo tukirimo abingi bacyakufuna kushanga omwana gwayoma omushana tukira kubushanga omushana nana okubura ebyo kuteka omunanka omwana amasha ngunaga fertilizers mbagura fertilizers zifire naje mukegende simze mwe muzirebeho mushemeho emwariro abingi kubabura konka wo gutimbire pina na amizi nyamare nyo ngoze irrigation nyine ya solar nyine ya sprinklers ya generator so umwana gwetaga amizi muri go mwana kukwinama namizi ko kagunywire gwagunywireje nuguza kwijura umwana guremere umwana gwenda amizi so mwen abantu bahinge hina amizi ati nka Brazilian yo nyamajire bahiferi ne hendeke mutimu yahendekere neyenda amizi mingi kugira ngo gukwatine ngwangwe nagurire hihi nento yo mukizu mwene twagiteka mukizu ukabura gigabura amizi tekufa nagwati weta guhire amizi nugufa cyo no kureba ari mu ba hydrants nka mukaga ubukuyambaho haiza kashana kingi mba nagushikirira amizi mba nagwirukangirira mbe no mwana gwenda amizi. Nuburwire cyo buri kushira kuteganisa mwana uburwire tuyino burebe bikanka bishatu hariho wilt disease todura twine twigibora kugira ngo tinakabere kamwe arubuka kwa karumu mbere nahiza kashara kono ko nikiza kafumere mpimbi orakataji kayoma kafumere mpimbi kataji koma ntufuira tusharo butaji obubafumire tubwosya hariho nyakihema kushanga umwana gusya side emwe
kushanga ngusiya side emwe endije etakahisize ejehise ejetakahisize hariho burwire bwa amapapa kushanga nago ga refrust so nubwo burwire oburukomone kunuye obw'omwani. Iwo bwire bw'amaziro mu kuhinga omwani mushuwa ngu experience ogine obukugo bwine omu mwani buri kimwe cyone kiri kumanywa ha mwani okine naza kuhinga omwani nkijo wawe nti nijo wa iziri nyenda ngambere kuhinga omwani okampa bwire ngo ntandike ninkugira nyoni mbani ati abinje binkukira gambira nyangu batandike kake experience ndigifunira murumo nayenza kujya ngo nkagenda nashoma kuhinga omwani no experience no gifunira murumo baje hinge kacho kamanaging karugemo niko karakuhe kindi ngo muntu kujuganka tokatanke kuhinga mwana no kuhinga ekazima igana ekazima 15 tukukibasa abinyi bakirakoremo ataza gumutama atunyuma nukantama tugwinirebera gwineki konka yabaza kahinga ekemwe akahinga ekazi 2 5 nanurwa kujya cyaguma nayihamu ahinga handi so nubwo bahabuze bunkohereza no tandika kake ohinga omwani gwawe kandi okutandika nibajya ngo rugero runatanga n'ikigere kimwe no kutandika taro kujya ngo hariho science logic wara science yo no kutandika kuhinga omwani no batari kikubiya iwo buri yomwe ayije atandike ahinga omwani. Ninsha bice z'abahinji b'omwani barukora zikaretera baruzinga omutindo gw'omwani. Enshobe yo kubanza no kuhinga kubi ahinga omwani agusiga mu kikanda n'omwani gwaguriye mu kikande ijo kandi nko mu laboratory bakwata omwani mu Bungereza baguteka mu laboratory bajya ngo omwani kaguriye mu kikande ogwo mwani ukagwanika mu itaka bagwanga amanyogo ogwo mwani ukagushoroma kubi ukashoroma omwani mubisi ogwo mwani mukagusa kubi ogwo mwani gurimo embazi mingi so enshobe zo kukira gukora kusinga omwani kubura gurebera nagoro kugurebera ushanga utari mu kikande ukushanga guhagurire ukashanga yagwanikaje tugwahumpa kwata omwani ukaguteka mu stoha ukabanza gwahumpa ukabona kuza gwanika ati ukareteramo oburwire ateze nshobe zabahinje bakukira gukora tukashisha omutindo gw'omwani. Twaza mu storage y'omwani nija nasharura omwani gwanje nagwana kaje aboko bwire bwinje mutindo no gufera omu storage nasharura omwani gwanje nagwana kaje nagwanura aje hinaba ngwanikire nagubika nshime kuba ningubika nta nkuko twaza kureba tuza kuzaho mu factory turebe mbereke omwani uko yino guteka aha pellets waheza kwano kushoroma omwani atise kutamara biro bibiri utakagwanikire waremeriro biro bibiri bishatu yanko omwani gutakagira makahumpa waheza kugwanura gukoma ukaguta mu kutiya yawe guteke ahantu ahatakutitira kandi ahantu hatakututuka so nokora bya pellets byaho kwasenke bitotera makoko oyije omwani guhumuza higuro ogubikaje tugukafu tukaza mu bukoko omwani tuguhumpa tugubungwa ogubikaje gwagomere na n'imyaka 5 ngwaguro. Nanyenda kutanduka omwani nshime kwa ni investing achero kwinganisha ati ko kumbuza kugira ngo cyo kuinvestinga nkirugira enshaho yawe nyene eka yanje yitaka nyenda kuhinga omwani nte mu example ekemwe imbara umuntu yayine miliyoni mushanje kugiteka mutindo na ne musiya kushoroma kumukana wa miliyoni 2 natandika reba ahe kugumera akutimbe bina nano kugura omwani atwara ngo mbedi nyino omwani gwe 13 nyino gwe 15 nyine nago mutwaro ogwakire kurabye mbenu nacho okugura embibo nungi aho no akasente kakwetagisizamu utakaza kushanga enshobe ngizwa ndugambeza abahingi ari nakuransi y'ikiti cy'omwani takumanya omwani guyahinga nuguwa takumanya omwani guyatwara guyakora ikiti cy'omwani nugubagurwire so ateza nere nshobe izo mu bed munasare bed abana itabine bed certified na ministry ya agriculture
otwara omwani ogwokwesiga kandi ogwokwekakasa. Omwani gwawe ogwo ina famu yawe watugambira ngo ine ekazi rukurenga 50 ino mutindo gwo baze kwongera mwani gwawe. Sofa nyongera omutindo gwa ndiro factory buriya mbe nintwara kiboko hati nimbaza nasa ntwara FH Kirini kandi hati ndiyo ninkora ka small kacheka tandika ka coffee shop kushanga nkarange nzahar kawa mbe nimanya ngo Abe Foundation tuine mukawa eri kushobora ikuruga aha farm. Sofa eroho ne ya home consumption niyo kumukikaho nimunywa kawa then ako kutwara tukakabiro konka nuko tutandikiye no bazo testing orecho ryo nokora kiricyo era aba batasibire rizo banje bafuna muza kufuna kawa munyoho tukatestinge muraka kuruga aha farm kenyine agongo mutindo ehina ikasofa. Obwiro bwamara omwani hati katureba hantasya yawe omwana ogwihire mucyo nugukutahiza guta. Atomwani ebinyija ngu action speak louder than words numbiyerebera ejo nkawarigiraha orebere nkamuzeye ke yarigiremo yife nane yarumo yoruguru icyo nicyo kubanza twena tukashoma gushomisa abana entambura zero ari entambura enche na gware sererore factory twajombekere so far so good. Mugaranya temwani terimba omwani tugukubiya. Omusizon nunji yabe kireje ni no sharura kiro kwinganisha. So far season ye kireje mani zo mutandizi 20 za FH. Turukwirira kuhendera program obutumwa bwo kuhereza ogwe bagumene nakoreba program yo hinje n'uburiza. Obutumwa bwo kuhereza abahinji mwe n'abariyokwe n'abarisa mwije turise kandi tuhinge. Buri mukamujyangu okuhinga no kwabanyacyaro konka hatiya no kwabashomeri. Agriculture is the way to go. Sofa nda ebinyi manbyereberaho wareba kuhingira amatindo mwe n'abariyokwe nimbatera umuranga mwije tuhinge kandi Uganda tugita map kubanga Uganda turi abahinji tureke kwe kwaturo ko tukatino kuhinga. Nana abantu mwena ayina kataka ate homwani ayina kataka arise hente tweyiho mbworo. Famu ya weji hinokwe yambera abantu abaje hinguririze hine community okwe bazeganyirwamo mononga akinkwamiza abantu nani inshoroma ndiyo musizoni nimbanyina akacha abantu 50 aha famu nimbanyina habakazi abakorenga 20 mbanyina abashija bakorenga 30 abacyaro kandi mbanyina habo abakoro okwezi abinkutaha nabo abantu 15 aha famu aitume kumanyisa ngo abantu bona bari bafuna muki nibafuna mu obuhereza nabatero na factory ekimanyisa ngo abana atwara umwana kugwiya gutwara ati our next trading center eri mu kilometers 15 kunga atabe naruga mu kilometers 15 kuza kusomwani nagusera hihi abariya hacyaro bafuna obuhereza bahi haruna transport wo gwino mwani nibije bagukwakira njya ngukwakira ku rugo wawo muka kuretera nkahi aha factory osomwana gwawe otaha otegeye kwerekya kuzo mu town ngmanya banyibera sente bakora kino ukwataka sente kawe otaha. Ochiriyo mba season zibiri ninga hati yo kwenda nko kushoremera nyote nyine season na hati abana bari mu mashoroma njya mwagura harimo guhisize harimo mubisi arogure n'ugurabye nyote iki ya season wo inamizi ebya season zibiri ebya season emwe no byebo no kushoroma umwani mpaka rasti ya kuruga mwaka kutagura nato mu kibwaro gunyanikire haro kwenda kushoromwa arogure n'ugurabye kandi haro gurashoroma arokwenda kushoroma hati haro gukuza kushoroma misho kandi haro gukuza kushoroma season so nyoti nkumuza. Mnonga ni mwe bari kwija aba TV West ngumana mwija mutayira no mwereka abantu mukabahugura misho bakamaya ngo umuntu basa kuhinga ohiyemo ibintu bihangu no basa kuhinga ushomesa abana no basa kuhinga obero mu mbera nungiye kweyagaza. Mwe TV West ito nicyo tukugikundira nicyo tukugikwatera eyerekera abantu ibintu kuza yabereka ngo no basa kuhinga no basa kurisa kandi oze niwe amutindo gwensi yona
oshanga ni bakoronda nyo nimba ndi yawo mutantere simu nerwa randani ninda yo muhinji w'omwana nti yes ati nyira kuhinga omwana gwa nyimpa magezi ndari kamushomeso bakwasa kuhinga omwana ahabwa TV West mweso TV West ntubeza munonga kwija mukereka abantu kubigura misho ekibino kukora yabare iyogumene nanye aha program y'obuhinji n'oburisa twaba turi ahari Abe Foundation Farm kandeji nabahinga omwani kutandikira ahari Mother Garden kuza omu nursery bed kuza aha main garden program ezibiri nyina masiko ngwiwe otwiro ine chetengo cyo kugira ngo hinga omwani ine cyo basize kwegamu ahandeberera yagwe okuwa kubasa kwetantara oburwire okuwa kubasa kugureberero kiha muguri omwana omurunji na buri kimwe cyo nekikwatiri na hamwani nyina masiko nkine cyo baze kwegamu igahizire atushoborire ngo omukuhinga omwani buzumazuma tore kuferwa aya tugambira ngo wano hinga omwani no bano manya ngo yine futasya omwana tarimo kuferwa kureka waza kuferwa no wagureberera kubi okagureka mu mwata gukatahirwa mu bukoko omwana ugawo ukakufera so oyine kurebeka ngo wabano hinga omwani omwana ugawo baguryo muyonjo waguyonjaje wagurebereraje nubwo rije kwihamwe cyo rukwenda kandi kubaza gwanika wagwanika hantu harunji kandi washarura omwani ogwenje manunji oguhireje ahari yabo abari kushira kusharura omwani ogutine njuma bano manyango rino itakatare kawe ori yakora reba amugura ekirengera ha mitware 2 kilo ninga shigumwe necweka bano manyango iyo cyawe cyakuretera bakugurse nkomina na habwe nsharura yawe mbi kushanga ngo kasharura omwani ogutahire kurunji mwene program eji nakwe twajihumba tuti kandi nyo muhereza ndi Prevence Kampura aha kamera nakoraho na Rev Mahaborane kandi tinkarugaha ntakugambire aba crop champion bino rwezo rurunji orokuteka aha mababi gebirisaga gebihingwa byawe bekabereshera bekarabya kurunji bekana kurunji mbwenu wabo ryoko ine kihingwa cyona echo rukureba ngo ticyo kwanaje hicera aba crop champion wano ndakubashira esomo zabo ziri aho screen no basa kuzikoporaho obatere bakuhereze buri kimwe cyone cyo rukwetaga kurabira omurwezo rwabo orwa crop champion program eji neberoho rwa kabiri shahina zechiro kandi ijegarukwa mu rwa kabiri shayitano zihangwe kankwendeze okorara kurunji